Kuthe umoya oyingcwele kimi uma ngithandaza manje lapha ekhaya wathumela kaNkuluNkulu lapha ekhaya emabaleni njengamanje singafunga zesithi thina bathakathi bathakathile niyangizwa kanti abakathakathi bangaphandle kuthathe walomndeni wona lapha phakathi ekhaya emabaleni sizathu ukuthi la ekhaya anizwisisani kahle ngizothe ukuthi manje abanye benu abanamali abanye benu banemali kumanje lapha ekhaya size kwakhandeka group ukuthi abaphele malume bani abaye kuye malume bani abaye kuye kumanje wena babe kukhona umuntu ozwa naye but nizala ndawonye phakathi ekhaya emabaleni yangibaba mosibaba yangibaba ikhona into enziwe kuwe wena mabomu bekumele ugcine uthola ingozi yemoto ugcine ulimala noma uyikaphe wena kuya ngabe ukajwa ngabantu thona uthakathi noma wenze into ethile lento iphehla amazi emnyama emathuneni asekhaya la uzalwa khona wena uvuma bangilalela ukuyenzeka ngoba senge ngalimala ngiyazwa yempela itrigger yami yamphula lo ngiyakhuluma lokho yebo ngaba nemoto ngisenamotekisi yawa ngasinda futhi nakhona ngazi ukuthi ngisinda kanjani yawa nami ngaba nengozi ke la cha ngisindi itrigger yamphula ngesindi yona lento vele ngikhombithile kuyangilandela kodwa igcine ngendlela engibona ngayo igcine iyogcina vele ngiphethe yebabe egameni lenkosi umsindisi uke wathumela oyingcwele phakathi ekhaya emasangweni phakathi ekhaya emabaleni kunekuthakathana kwenu nine nodwana omunye we athi mina angifuni ukubona omunye aphumela mina ngingaphumeleli wena kufika ngabona unenkomo uneplaza unegulumba unezimoto yamba musimanje but bahamba bagcine bakhambela kunemuntu ohamba agcina wakwenda ukuthi agcine emadlozi asekhaya lapha azala wena khona agcine asebentela yena uyangiva musimanje izosho impela lo baba lo uyawufuna umsebenzi lo bayamthembisa kuphela kodwa sawaka uthole akaphika phela kunjani phela manje ngibona intambo lo baba lo okwacala ukwafela ukuthi ngabe uyatikhunga ngabe uyatibulala ukuthi singasebenza inkosikazi nangasebenzi uyondliwa samdala kangaka ngokuthi uyathi uyazama akulungi lutho akufuni ukukhanya aphethe ikhanda shayina siyezi sekuqabanga kahle empilweni yakhe kwenzakala njani soze afi ingane zakhe angazenzelanga lutho akeniphike phela kunjani ebusuku abalona akasalali manje uselala ngetiming kube kuya ngaye ngabulela ngamaphilisi aphuza phi icabe ngikhana azodumeka bese uyajumeka uke wafela ukuthi ngabe gcine uyahamba uhlala yedwa endaweni esigangeni lapho angaziwa khona sizathu esibanga lokho akathola imisebenzi akaphumeleli akukho okuvulekayo empilweni yakhe